tulang. Tulang? Tulang! Nagkakura daw tulang. Ay naroon to, Gil. Ho, lasungay na mo. Ay, wasa. Ba, no, mululaw dito yung harap. Mulumasok mo ito sa nadya mo ni harap. Ikaw tuktukod do. Ay, hutuk-tuk ko na tulang. Oh, Oras ni ko na tulang. cuma po dulu, ma. Na perlu. So, na tulang. Aong sara dong aku pengusaha. Nang banon na ho, dito ba nason? Gabi bupati. Ay, bagi ulo tulang. Aong dong aku pengusaha. Bah, narodo ko bere. Olo na tulang. Olo. Nang banon na ho, bupati. 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 Cita-citaku sinajuno ng bupati do. Ay, ulo. Oh, saya masih alpa do pakata yun. Maksud to ng bupati na songgorong ako. Iro nagpatanda hunok kulong ako pengusaha. Alay, ba't ito dito, Gil? Alay, mulubon yan dong ako, pengusaha man ang narok ke penga. Ay, iro pengusaha do na mora. Olo. Iro. Neng rodo nga mo to, ke? Ilo, na cipatanda hunok kututulang ona sama katay do alahi. Karijo na? Pengusaha. Odo pengusaha terkaya di Futau. Tujaw nga ho, gumong. Suruh masuk. Ibu teh mana ako nang mencalon ke diri gabi pengusaha. Gabi aha. Nang ide bro, dodogin. Enggak, galak tulang on. Oras mah aman. Bah, horas. Oras na tulang. Orang. Sinaga. Sinaga. Pun. Berarti si Wero ba to? Do margam. Si Boya. Ay, norok ko. Alana, kita mo pelaw sa lingnaw ni matutu. Nagar ko ay. Jadi nggak bawa nak itu tulang Oh, on. dumaan na. Situ juro asin. Bapak tak kasama. So ano naman? Adong rencanaku mengaduli pasangan na naing pemimpin di Subana Sangapon jadi bupati. Iya. Jadi lo mau pedaping na sa asal mau lo halak amang menjadi bupati dari maksud tu. Ay, bagi horo. Butito, Gil. Hmm. Adong ko niyang masuk to nang gabi bupati. Ay, ilo ko. Ay, ilo pengusaha dong. Ano ka tanda tutulang? Jadi begini, Ma. Aku belum begitu yakin sama yang dibawa bere kita situ Gil ini. Kenapa, Pak? Untuk jadi kawanku wakil bupati. Kenapa? Kenapa? Ya, semua bisa mengaku pengusaha. Belum tentu ada duitnya itu. Banyak di sana pengusaha. Ay, waro, na 500 juta. Oh iya betul. Masih Oh nggak beres be. Aku kami 500 juta. Ay, ito rin bagi ho. Ya, belum gua pengen 500 juta. Nga, huno nakin. Tulang mabubati, imana mawakil lah. Ako nga tim sukses na. Oh, naring. Ako mamaju. Jadi semua duit kita yang ada di BNI, di BNA, di BCI, di BCA, Ya. dibuat nyalakan. Iya. Masih dapat na ako na do. Iya. Oh, Oke, deal. Deal Lama mas. jo, kami jo. Boleh na. Dah, baju pak kuila sogo dah. Olo. Asal kurang sudi. Olo. Kau terus putar sini putar sana. Terus orang kaya nggak boleh begitu, mah. Maksud tuh, Pak. Olo. Pas dong persiapan na laut tuh. Persiapan laut calon bupati on, Pak. Oh, jadi masuk mengalubi para rekamis, Olo. mengalubi pargurende, Pargurende. mengalubi nongamu mantan guruhian. Olo. Oh, itu teh. Biar menang kita, Pak. Kalau Jadi begitu, kalau Bapak nanti kan bupati, aku ibu bupati, Pak. Tulang. Iya, udah datang itu, Pak. Tulang. apa? Masuk. Bah, nang rodo mah? Nga, kung selesai ho, bek nga ho bahit potom. Nanak si bagi-bagi kono tot si tiyak tiang listrik. Nga ho bahin spanduk mo. Banok na mo ni si tiyak tekongan. Buah mo. Ngay sobe potom sudi. Coba lihat dulu, mah. Lihat dulu gambar papa ini, bagus enggak?
Isi tiap teko nggak malu kau tono. Mantap, mantap. Tulang. Bagus. Mantap. Ayo, asasnya menusuk tulangon. Udah teh. Jadi 5 lapangan ngau siapa masak. Olo. Aka panggung, akan sound system ngau siapon tanggal pituon kampanye nama kita kampanye pertama. Tanggal 7. Tanggal 7 Iya, kita kan kampanye. Maksudnya kampanye mana kita? Ayo huro kampanye tanggal pitu. Oh. Itu Pak. Makanya kampanye tanggal 7. Iya, itu yang dibilang tanggal 7. Iya, ini. Jauh sama tuh tulang dah. Asal aja mengurus akan tim sukses na lain. Olo. Udah tulang dah. Olo. Ayo na tulang. Iya. Olo. Bagus juga ini. Jadi gambarku nih kan, fotoku kan? Iya, Pak. Jadi gambar siapa lagi, Pak? Wah, coba dulu. Profesor, Dr. Randus Edison Siboya SH MBA. Kamu sudah bangi sini huta. Tuba na sangapon. Upang idoh kami. Roma hamu pala di tikion. Di lapanganon. Alana asa tadukung. Calon bupati ta nataha olongi. Ima Profesor Dr. Randus Edison Siboya SH MBA Doho Waktila. Ima Profesor Dr. Suroso Gomong SH MBA. Alani anu amang inang. Roma anu tulapanganon apala di tikion. Mangido kami di bagasan asini rohamuna. Asa tusuk kamu. Nomor toluon. Gabi pakubasi di huta Toba na sangapon. Hora. Horas. Dihamu pangi sini hutaon. Huta Toba na sangapon. Di sorro doau. Edison Siboya SK MBA. Apa sih dono? Dokum bulu terjadi no dibeli sama bupati KTP gratis pertama. Rodoau. Jadi ada si donoku. Dan ini donoku ngomong ah. Pilih tawan non gabi bupati. Sudah KTP gratis ini donoku to. Ayo dulu. Mau terpilih tawan non gabi bupati KTP gratis. Jadi kos mawamu. Ya. Apa sih ngomong? Belum munang benar do syukur pitu hari pitu orang mangalang lu budo torbo. Lobu. Mau terpilih tau gabi bupati. Bayanokku do mangalangi pitu hari pitu borngin. Ayo dong. Ang di sini to banas sangapon. Mulu monang kau gabi bupati. Bayanokku do non pitu hari pitu borngin mangalangi. Ido lobu. Ido dong. Jadi hidup Edison Siboya. Hidup. Hidup bertiga. Am sih donok gua. Ini segala urusan beres. Sara do sih. Donok ketong. Semua segala urusan dikeberesan non itu donok ketong. Ayo dong. Kenapa ragu kamu memilih tahu? Sudah kau urusanmu keberes menokku. Itu tuh. Itu. Jadi, bisa ngomong. Badok kumacol pabrik Tekstil. tekstil. Pabrik tekstil. Bayanokku lan non dison pabrik tekstil. Pakai Bayanokku man non dison pabrik tekstil.s. Pabrik tekstil. Salah dong mulai dua. Masa?
Ido, dengan tetil hurang es TBS non. Daw. Bueno, kudu di zona non. Pabrik tekstil. Ido. Jadi, unang lupa mo, pilih tahu mana nomor 3. Profesor, Dr. Randus, Dr. Edison Siboya, SH, MBA. Hidup Edison Siboya. Hidup Gomong Sinaga. Ijani. Tinggal mangalantik na mau. Kita kemenangan. Tulang. Ulang raya tulang. Bupati nama. Ay, tangan to. Ang gua ka nomor nasing putus.